History of the group, the Whakapapa nei. Te Waipapa Te Tawhiti was established in May 2019. This group is a combination of Hackney College and Tawhiti, unlimited discovery. Students who are passionate about Kapa and Te Ao Māori. Kia ora. The name of Te Waipapa Te Tawhiti derived by former tutors Matapaipai Irwin and Bobby Lee Waru. From the names of both schools, Te Puna Wai or Waipapa was the name gifted to Hackney College by the Kaitahu people. Well done, Kaitahu people. It was named after the area which was renowned for the multitudes who would congregate to collect water. The school utilizes this comparison to the students who come to gain knowledge. Ko pua wai te koru, ka pua wai te tangata. Haere mai, hei pito, haere atu, hei tangata, e tu ana. The name Ao Tawhiti is because of the merger of two schools, also Te Kura o Te Ao Whakakura Discovery 1 Primary and Unlimited Painga Tawhiti Secondary School. Ko te painga whānui, ko te painga whāroa, e tā kirikiri nei i te harakeke ki a whatu rā i ngā kupu o oku tūpuna eke ki runga toro ki tai ki painga Tawhiti e hei. Taiho. Page 2. Kākahu. Our kākahu was created by Te Puna Wai or Waipapa School of Fashion. Wow, they've got a school of fashion? Man. After much discussion between Kaiako Vicky Dixon and Chantal Rickett on how we could design our kākahu to be accessible for our whānau from all paths and incorporate the vibrant, colourful natures of our tūkura. The design on our taupaki was created by former tauira Uriwa Beetham Puha to represent the hononga of the tūkura and our journey to get there. Additional information, there's lots. Our journey to get to this performance has been a great challenge to many. This bracket was written to encompass the journey of our tauira, our tari Māori, and ourselves. We listened to the voices of our rangatahi, the cries of our whānau, and the history of our kura to bring this bracket together. We would like to acknowledge the honesty, the bravery, and the strength of our rangatahi bringing our kaupapa to the stage today. Kia kaha, kia maia, kia manawa nui, aroha ki te tangata, nō reira. E te iwi, e te whānau. And boys and girls around the world, ladies and gentlemen, put your hands together. Whakanuia mai. Put your hands together, ladies and gentlemen. Mo te kapa haka, te waipapa, o te ao, Tawhiti.
Tuatahi, ki te moimohara I ngā hunga e haere ki toa o te ara. A kei te hahai o tātou manoa. Kua whai atu koutou I te au I o tātou tipuna haere ki o rātou ringa kaha. Tuarua, ki te whakamana, ki te tautoko I ngā hunga e uaua ana ki o rātou ira tangata. Kei a te aroha mō rātou e uaua te wā. Kua noho rātou I te po. Ka mutu nā rā e hara rātou I te he. E naro haere e tahi mō rātou ki te po. Nō reira huakina o tātou nā kau.
Huakina o tātou hininana. Tātou katoa kia rātou. Heoi, nau mai kia whakamana, kia maumahara, piki mai koutou katoa kia mātou. Kia manawa nui, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
Ho mai te paki anō whānau.